Personal nga nag-courtesy call to official candidate ti Sarat para ti Miss Ilocos Norte 2026 iti Sangguniang Bayan ni Miss Zaira Noska Gabriela Talamayan ti mangiwagkat tinagan ken cultural heritage iti Ili a Sarat. Na parte pa ng pasangbayad iti kami Sangguniang Bayan ng idadauluan ni Vice Mayor Remigio Medrano. Maragsan Talamayan, gabot ang mariknan at suportar dakeng kuana by ti inapanag courtesy call. So I'm very thankful for everybody. Super thankful. Nagulat po ako dahil super supportive nila, but I'm very grateful for everyone po. Ma'am, sino po si Miss Sarat? Miss Sarat is Zaira Noska Talamayan po from San Agustin, Sarat, Ilocos Norte. And graduated. I graduated Bachelor of Science in Tourism Management with specialization in International Tourism at University of Baguio. Ti Miss Ilocos Norte ket maangay intunog bulan ti Setyembre. Idol Den Salipio, Tatak IFM.